Ngiyababingelela benkosi, ngiyababingelela abesilo, ngiyababingelela abezulu eliphezulu enhla nasezansi. Ngethemba basaphila benkosi. Cha, thina sisaphila emantungweni. Nibingelelwa ngumntungwa ukholo ngwakwaKhumalo kwikholo Khumalo TV ku-YouTube. Ngethemba bonke abenkosi basaphila. Nina bakagawu bazawuluma bazawuliphimisa bakhumbula amagawu abebesi. Nina bakanomakhweli ngonyama uhlanyo olusemehleni amadoda uklebe ngimbono kwehla kweyikaMancengeza kodwa kweyikaPhungashe wanyamalala. Nina begujale kamdlaka ligwegwe lijiyeza abasini bengoma. Nibengelelwa ngumntungwa abakwethu njengoba sengishilo. Naso ke inkomo ke okuthiwa ke iJoli, kuthiwa ke iJoli uma ke kungeyenduna, iJolikazi ke uma ke kungeyensikazi bakwethu. Inkomo ke ebomvu emhlophe ke ngeshoba noma ke inkomo ke emnyama emhlophe ke ngeshoba bakwethu. iJoli uma kungeyenduna, iJolikazi ke uma ke kungeyensikazi. Nina beqhawe, nina bezulu eliphezulu ke angibonge kakhulu nina bembube. Baphile ke abezulu eliphezulu, baphile ke abakaklebe ngimbono kwehla kweyikaMancengeza kwathi kweyikaPhungashe wanyamalala. Ilembe leqamanya amalembe ngokukhalipha. Utekula abafazi bakaNomgabhi betekula behleze emlovini bethi uShaka kayikubusa kayikuba nkosi kanti ilapha yokunethezeka khona. Baphile abezulu eliphezulu.